Yes, ndabasuje kandi mbifuje kugira ibihe byiza cyane. Ndagarutse ngo tuganire byinshi muri siporo, aho twibanda cyane kuri ekipe ya AP Football Club. Dore ko muri weekend aribwo yatombaraga ekipe ya Pyramide kuzahurira mu ijonjora rya mbere ry'imikino ya CAF Champions League. Kapiteni wa AP Football Club niyo mugabo Claude aribyo yatangaje, ndetse n'umutoza mukuru Abdrahim Talib nawe aribyo yaje kubatangaza kuri ekipe ya Pyramide uko biteguye nuko yizeza abafana. Ibyo yatangarije abafana byose turaza kubigarukaho ku munsi wo ku cyumwe, kandi ku munsi w'ejo hashize nibwo ekipe ya AP Football Club yatsindaga ekipe ya Bugesera Football Club ibitego 2-0. No mukino wa gishuti ugira uwa gatandatu. Se bimeze bite imyiteguro muri aperi, imeze ite inkera y'abahizi, bimeze bite? Ese umutoza Abdrahim Talibu yavuze iki kuri Rutezamu Mamadusi waje kuba yitwara neza atsinda ibyo bitego 2 batsinze ekipe ya Bugesera Football Club? Turaza kureba hamwe kandi icyakereje uwo mukino, dore ko wakerereho iminota isaga 72 mbere yuko utangira. Se byatewe n'iki? Impamvu ni yatumye umukino ubanza gutinda, dore ko minota bakinnye rwose cyo cya mbere bakinnye iminota mike cyane bitewe nuko nta matara ari hariya mu karere ka Bugesera. Turaza kubiva imuzi n'imuzingo byose tubikubwire hano uko bihagaze. Ikintu cyane muri AP Football Club biri kuvugwamo nuko witwa super manager cyase Mwitega Kumba Patrick numwe mu bahabwa amahirwe menshi cyane yo kuba yasimbura witwa Jangwani. Kuvugizi bw'abafana ba ekipe ya AP Football Club uraza kumenya byinshi kuri iyo nkuru uko bihagaze naho bigeze muri usanya. Ibyo abafunzwe bazira amafaranga ya aperi byo bigeze nabyo turaza kukubwira uko bimeze magingo aya ngaya. Ubundi dukomeze tubane muri aya makuru y'imikino. Ndabahereza ikaze rero aho muri hose, mbifurije kugira ibihe byiza. Gusa bwari ubwa mbere ugeze hano kuri YouTube channel yacu twitwa News All Rwanda, kanda kuri subscribe kugira ngo ujye ubona notification ko dushyizeho ikindi kiganiro. Hano tuba turi kuganira amakuru y'imikino. Yo kandi subscribe rero ubona amakuru ku gihe kandi udategereje ko hari undi uza kuyakubwira. Rimwe dafite n'amakuru yuzuye. Ubundi gakanda like kugira ngo utwereke ko wadukunze cyase uhari. Ubundi muri commentaire tukaganira ku bivugwa muri iyi ekipe ya AP Football Club. Waba uri umukunzi wayo akadasoka, udutima tw'umukara n'umweru twinshi cyane ukatumanura muri rusange. Duhure muri commentaire rero, ibitekerezo byanyu nabyo biba ari ingenzi. Munambwire ese ibitekerezo byanyu nge mbisoma mbere uko dutangira ikiganiro cyangwa nge mbyihorera mbihere ku makuru. Tuganire muri commentaire mumereze inyunganizi. Mbahikaze rero aho muri hose, waba uri mu Rwanda cyase uri hanze y'u Rwanda upfa kumva ururimi rw'ikinyarwanda, nkwifurije kugira ibihe byiza cyane. Dore rero muri ekipe ya AP Football Club mbabwire ko ku munsi w'ejo ku cyumweru ikipe yakinaga umukino wa gishuti. No umukino wa gatandatu wa gishuti bakinnye kuva shampiyona yarangira. Muri mikino 6 rero AP Football Club yatsindaga umukino wayo wa gatatu, dore ko yatsinze ikipe ya Gasogi United 4-1, itsinda Intare 4-0, ndetse yaje kwisengerera Bugesera ibitego 2-0. Yatsinzwe na Polisi 2-1, ndetse inganya imikino 2 na Gorilla Football Club muri iyo mikino yose uko ari 6. Uyu mukino rero wa Bugesera wabaye ukerereweho isaha irengaho iminota 12. Wakerejwe n'iki? Wakerejwe nuko ekipe ya Bugesera kuko rero yari yasabye uyu mukino wa gishuti, yari yandikiye shiramwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa yisaba ko baherezwa cyase bahabwa abasifuzi. Gusa Ferwafa ntabwo yigeze ibyitaho cyase ngo ibirebeho yitange ubwo busabe n'undi muri federation y'abasifuzi n'ubundi ngo babe babagenera abasifuzi kuri uwo mukino. Rero Ferwafa aje kuyibutsa match bamaze kugera ku kibuga bakinnyi. Ferwafa ibona kohereza iyo baruwa muri komisiyo ya arbitrage. Nibwo rero iyo komisiyo aje kohereza abasifuzi bagera hariya mu Bugesera batinze, bituma n'umukino utinda aho isaha n'iminota 12. Gice cya mbere rero baje kuba bakina iminota 40 gusa mu rwego kugira ngo baze gusoza umukino.
umukino butarira cyase hakibona mu rusanya. Biza kurangira rero kipe ya APR Football Club itsinze ibitego 2-0 dore ko byinjiye byose mu gice cya kabiri, ubwo rutazamu Mamadusi yinjiragamo akaba yatsinda ibyo bitego ku minota wa 68 ndetse no ku minota wa 88. Igice cya kabiri gisa nkaho cyakinywe na ekipe ya kabiri kuko abenshi bari bavuyemo. Ruhamya Nkiko yari ari mwizamu, Nduwaye Alex mu mutima wa defense na Ariuswane. Dabyiringiro Gilbert nawe yari kuri kabiri, mu gihe kuri gatatu hari niyo mugabo Claude nubone. Mu kibuga hagati harimo Lamine Ba, harimo witwa rwose Richmond Lamptey, Mamadusi nawe hari witwa Hakimu Kiwanu kwaje no gutanga assist ya kabiri ku gitego cya kabiri, ndetse na Densi Omedi. Abo bose bari binjiyemo mu gice cya kabiri. Mu gice cya mbere cya kirimo ba Watara, ba Tugwi, ba Memeri Dawo na ba Bosco Ruboneka na ba Clement na Yunusu. Abaza gusimburwa rero baza gushyiramo ekipe ya kabiri bari nayo yitwara neza ibona ibyo bitego bibiri. Igitego cya mbere Mamadusi yahawe assist na Byiringiro Gilbert Kagege, igitego cya kabiri ahabwa umupira neza n'umugande Hakimu Kiwanuka. Nyuma y'uwa mukino rero umutoza wa APR Football Club umunyamaroke Abdurrahim Talibu ndetse na kapiteni wayo niyo mugabo Claude batangaje byinshi nyuma yuko kuwa gatandatu abaye tombora ekipe ya APR Football Club ikayisanga izahura na ekipe ya Pyramide mu ijonjora rya mbere ry'imikino ya CAF Champions League. Abose batangaje ko nta mpamvu ubafite yo gutinya Pyramide, batomboye muri CAF Champions League ko ari imikino bamenyereye cyane. Ibyo bitangaje rero nyuma yo gutsinda Bugesera Football Club ibitego 2-0 mu mukino gishuti waberaga kuri stade y'akarere ka Bugesera ku munsi wo ku cyumweru ko nabigarukagaho. Nyamuga Claude rero wakinnye na Pyramide ndetse akanabasezerera mu majonjora ya mbere cyase ikabasezera mu majonjora ya mbere ya CAF Champions League mu myaka 2 ishize. Yavuze ko ahubwo bishimira ko batomboye ekipe bazi neza. Mu magambo y'Nyamuga Claude yavuze ati twabyakire neza kuko ni ikipe duhora duhura, tugiye kuyitegura dukora akazi kacu, abafana ntibagira ubwoba ahubwo bazaze ari benshi. APR Football Club mbibutse ko cyase wese avuga ko yaguze abakinnyi beza, ati tuzasenyera umugozi umwe tugere ku ntego twifuza. Ni amagambo ya kapiteni niyo mugabo Claude, mu gihe umutoza wa APR Football Club Abdurrahim Talibu yagaragaje ko imikino ya gishuti iri gukinwa yose iri gutegura umukino wa Pyramide uzaba utoroheye iyi kipe y'ingabo z'igihugu, ndavuga APR Football Club. Mu magambo rero Talibe yagize ati gutsinda umukino wa Bugesera ni byiza kuko bituma abakinnyi bamera neza mu mutwe. Ubu ikigiye gukurikiraho no kujya mu cyumweru cyo gutegura imikino irimo n'umukino wa Pyramids muri CAF Champions League. Uyu mutoza kandi akomeza avuga ko umukino wa Pyramide utamuteye ubwoba kuko gutoza amarushanwa nkayo ku rwego hejuru biri mu byo afitemo ubumenyi buhagije. Mu magambo yagize ati mfite ubunararibonye buhagije mu mikino ya CAF Champions League kuko ni imikino menyereye cyane. Tuzajya mu kibuga dukine kuko APR FC si ikipe nto ahubwo ni ikipe nini cyane ifite ubuyobozi bunini n'abafana benshi cyane. Tuzahangana kugeza ku munota wa nyuma. Yo ni amagambo ya Abdurrahim Talibu akomeza avuga ku gutombora ekipe ya Pyramids iyo mu Misiri. Ati kandi uriya mukino dufite mu kwezi kwa 9 ni umukino usaba kuba twiteguye bidasanzwe. Tuzajyanamo imbaraga zacu zose, ubwenge n'amayeri y'umupira w'amaguru. Abafana baze badushyigikire, tuzabaha umutima wacu n'ibyo dufite byose kugira ngo tubashimishe. Uyu mutoza kandi yashimiye abayobozi bakuru ba ekipe ya APR Football Club barimo General Retired James Kabarebe, General Mubaraka Muganga ndetse na Brigadier General Deo Rusanganwa. Bakomeje kuba hafi ndetse bakamushakira imikino y'inshuti izamuhuza na Power Dynamos yo muri Zambia ndetse na Azam FC yo muri Tanzania. Ndetse ko umukino wa APR Football Club na Power Dynamos uteganijwe kubera kuri stade Amahoro ku itariki ya 17 z'uku kwezi kwa 8 mu mikino bise inkera y'abahizi. Ni cyumweru cy'inkera y'abahizi aho APR izakina imikino itandukanye ya gishuti
izakina niyo Power Dynamos iyo muri Zambia. Gusa gato kuri Power Dynamos nuko no ku munsi ejo yaje kubitsindwa na Zesco United mu irushanwa rya Super Coupe cyase mu gikombe kiruta ibindi hariya mu gihugu cya Zambia. Power Dynamos rero yarayitsinzwe ibitego bibiri byose ku busa itsindwa niyo Zesco United. Zesco yari yatwaye igikombe cy'igihugu mu gihe Power Dynamos yari yatwaye igikombe cya championnat. Rero Power Dynamos niyo bazatangira mu nkera y'abahizi zatangiye tariki ya 17 z'uku kwezi kwa munani hariya muri Stade Amahoro, mu gihe tariki ya 19 AP Football Club izabikina na Azam FC iyo muri Tanzania. Indi mikino ibiri iteganyijwe mu nkera y'abahizi, AP izakina na Police Football Club ndetse na ekipe ya AS do Kigali, mu gihe imikino y'ijonjora rya mbere muri CAF Champions League aho AP izatangira yakira ekipe ya Pyramide azaba ari hagati ya tariki 19 ndetse na tariki 21 z'ukwezi kwa 9. Gusa ntarafatwa itariki ya nyayo, gusa ni hagati yayo matariki nibwo umukino wa mbere uzaba ukabera Kigali, ukabera kuri Stade Amahoro i Remera, mu gihe umukino wo kwishyuraho uzaba nyuma yaho icyumweru nyuma yuko umukino ubanza ukinwa. Nizo gahunda ziri muri APR ubundi no gukomeza imyitozo bitegura inkera y'abahizi bakina na ekipe ya Power Dynamos. Mwabyumvise icyizere umutoza Taribu atanga, mwabyumvise ibyo niyo mugabo Claude atangaza. Se ku bwawe igitekerezo cyawe ni ikihe? Ufite icyizere ko kuri iyi nshuro APR yasezera ekipe ya Pyramide, dore ko burya baca umugani mu Kinyarwanda ngo wirukana rya tungo bikarangira urimaze ubwoba. Ni ku nshuro ya gatatu bagiye kubahura APR Football Club ihura na Pyramide. APR n'abakinnyi bayo baba barashize ubwoba bwa Pyramide. Abafana ko ari mwe nabonye mufite ubwoba bimeze bite? Tuganire muri commentaire. Icyizere se kirahari cyuko mwasezerera Pyramide kuri iyi inshuro ya gatatu, mwaka wa gatatu wikurikiranya ekipe ya APR ihura na Pyramide. Inshuro ebyiri zeruka Pyramide yasezeraga ekipe ya APR Football Club. Ese icyizere muragifite cyuko noneho mwaza kuba muyisezerera? Ikindi kandi tugana ku musozo mbagwe ko witwa Super Manager ku munsi w'ejo yarari kuri Stade ya Bugesera ahaberaga uyu mukino wa gishuti. Benshi rero batungwe no kubona Super Manager yitabiriye umukino wa APR noneho yicaranye n'abagenerale yari yegeranye n'uwitwa na CDS General Mubaraka Muganga, ari impande kandi ya Deo Rusanganwa n'umunyamakuru wa RBA yamwita Nkurunziza Emmanuel cyase mwite Ruvuyanga. Super Manager rero yagaragaye ku kibuga rwose, bamwe batangira kuvuga ko yaba yamaze kugera mu nshingano ariko bikaba bitaratangazwa. Gusa makuru hari n'ubundi amaze iminsi nuko witwa Gakumba Patrick ariwe Super Manager ariwe uhabwa amahirwe menshi cyane yo kuba yasimbura witwa Jangwani cyase Mugisha Frank ku buvugizi bw'abafana cyase abakunzi ba AP Football Club. Bikaba rero bitegejwe kuba byahabwa umugisha kugira ngo uyu Gakumba Patrick afate izo nshingano zo kuvugira abakunzi n'abafana ba APR muri rusange, kuko numwe mu bagabo bamenyerewe hano mu Rwanda, bamenyerewe mu kuvuga cyane cyase gutangaza cyane ko mu mwaka washize yari umuvugizi wa ekipe ya Vision Football Club. Rero bikaba bivugwa ko ari ugomba gusimbura Jangwani. Rero ibyo nta gishya cyaba kirimo, kuko muri APR cyase mu kipe ngabo kugukura ku nshingano ni ibintu biba bisanzwe kandi ibyoroshye bibaho. Rero kuba Jangwani yaragaragaye muri iriya kese akaba afunzwe cyase ari gukurikiranwa, ibyo byonyine biramwambura inshingano, nubwo icyaha kitaba kimuhamya aka kanya, ariko kuba hari ibyo bamuketseho nabyo ni kese ndende muri discipline ya gisirikare dusanzwe tuzi. Bikaba bihereza amahirwe menshi uwo Super Manager kugira ngo azabo umuvugizi w'abakunzi ba APR. Ese mwamwakira mute? Ese yaba mwaba muhombye iki muramutse mutakaze Jangwani mukaba mubonye Super Manager? Ninde mwemera hagati ya Jangwani na Super Manager? Muri commentaire nabyo tubiganireho. Ikindi kandi kuri bari abafunze barimo
harimo n'uwo Jangwane n'abanyamakuru Rugajurigani n'abandi batandukanye bamaze kuba 27 bamaze gukusanywa bagomba kuzabazwa rero mu gihe umubare ekipe ya APR ivuga ko wabanyereje amafaranga ugera kuri 32 nibamara gufatwa bose rero ko ari 32 nibwo bazatangira gukora kugenda babaza umwe ku wundi ibyo ashinjwa akisobanura agatanga ubuhamya nuko byagenze niba bamara kuba 32 nibwo bazatangira kujya imbere y'inkiko za gisirikare mbibutse ko aba bose bazamunanishwa n'inkiko za gisirikare apana inkiko za gisivile nubwo bamwe ari abasivile muri rusange ubwo bamaze kuba 27 harabura abagera kuri 5 kugira ngo babe batangira kuburanishwa muri rusange no update abandi rero nabo bari kugenda bafatwa gake gake dore ko ku munsi w'ejo bafasha abandi bagabo babiri aribo baguriraga abakinnyi AP Football Club barimo uwitwa Kajimbura nawe akaba yaratawe muri yombe n'amakuru dukesha Bruno Taifa umunyamakuru wihebeye APR ukunda gutangaza inkuru nyinshi muri ekipe ya APR Football Club gusa nibyo ngibyo nankubwiye muri aya masaha kuri ikipe ya AP Football Club nicyo abumenye bundi tugaurira mu nkera y'abahizi nibura umukunzi wa peri kuko no kugura tike aho kandi akanyenyeri 662 akanyenyeri 7 cyase ka 700 akanyenyeri 12 ubundi ugakanda urwego ukigura tike yawe hamake ni 3000 amugure muri benshi kugira ngo tuzitabire inkera y'abahizi ni ku munsi wo ku cyumweru ku isaha y'isa 9 muri Amahoro Stadium nibwo ekipe ya APR izakina na Power Dynamo so ndereka nkomeza kwifuriza begeza n'intangiro nziza z'icyumweru bundi muhahe muronke hasta la vista.